Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handani gani bushuroni khairu malaika ndo mlio haruma zinsanata za dunia. Watukufu amadeli na kana fanya publication yabo yokana ngamjunji yabo no sikwalelo uno hele fitina kao garionao kaya wanadamu wengi ngwabenesao kana imaji ya nzuani yatilwa sumu ili mara ya wanzuani wangamiziwa. Suala hiyo tifanya muhimu nje banu kimwana mkomori hama kikawaida kwa nyuno na banu hena wakati munji ya banu jitsangi babiza fikira za hangu kamjunji ya babe resheleze babe madhamana mahususu ama dele shirika la Sonelec ikao ngaro jua problemu zinji kaunga zijirio yuhaba sayinu ya ladhimu rike hashiri waki madhamana ili rirongoze tena wala madhamana wahu ikao ndo wahanso yabo iliro nekanga bujonda shawiri haruma yesu ala yunu garjonji ambabi haruma opado hema journalisti haruma opado uo namna ya ndrungu ikaunga riziwa nao ikaunga risio kana lila fitina ngarjoha la dara haruma yensi ya hatu watukufu ama dehili na mambiani ngariwa nao nganyimba zaidi ngambo nao emanyanyasi Badruddin Salamu Ali Ibrahim ngariwa nao Badruddin henu sikungu jomanu nguoneso mirongozi ya utafitna haruma yensi watukufu iladhimuri tanabahi yokaya imanyanyasi woi na mdunga za director za hiranzoma ndoni yakawzifanya Badruddin hakabanu hawani asambi hata hajaka tsushida hafanya haonokana kabati shawiri ukabakazwa madati banu 26 Mei tijinrini haonokana zengo hizo kabati namna wajushinda wabire salamu na mtukufu asanogo satweri ye hafanya hajaba sayinu nguonesokana imwahida ula ngurengo sumu ya tiharumwe maji ya nzuani ili yangamizwa nzuani iyo kabati mwanadamu haina hali mwanadamu hata kafiri mwanadamu ulo na fikra yajoelewa yokanda imwaida ula hajohenda nzuani ndi adotia sumu hamwe maji ya wangamiza nagamo nao kana zi activities zinji hauzerogo zinji guzifanya nzuani ya ukawa laudu atulizana waelewao kana ngabo mruendeso maudu ngwajuja warenge wendese alafu hinu sikupa turidini kujomanu ya jaoneso kana mwaida ula ngutosumu haruma ye shesi wa shanzuani huswe maji manule tikafikiri kanywa ndumlona imani mana hende hata ngurongo kaya hari sijimba bae hafu shawanyanya pia ngwa hunu nsujwa kana mangalemia mbi hamandiyo wawana mbana bano hata wamkaushiani ngamonao kana juzi wasi maji bangwa warongo wa bano hata wakaushi wa bangwa wakaushi hula ngwa ani abasa yinu wakaushi maraya wa Komori wenge mwanamzuani kama kini ukana haini mwanadamu ulona imani uelewa ya ukananga saru mabaya linamna yinu ya wala dhima iwadua ye huyonesa ewa imani ye huyonesa ilirunde namna yoshinda Mwenyezi Mungu arihifadhi no wade unu garwana ukawade unuja ima doktori ngo yabo ya ladhimu kesi warulobo nzeri hashirisha marahia salamu na mtukufu kemsi kana hosemi hono murati kentimba mahanu batino kana woda wale bahiruho somhono mrina ragaza hadari za hahi mrina kene javeli mrina ke aniri irisaidie yokanga monao yokanga nyabole bailonga lijirio ngwa ubanu sheni sabajo famru yodi sabajo renge mruo mrumie wadaba ngabo diktaturi harumwa ensi izono kukonga nyibanu mziwa nao bwenge handani kabla ni jaonesa zifikira zangu harume suala yinu mtsango wangu wakaramba haini babi manadamu aloni yoho itswani hawi aloni yoho fubani ladhima ya tsangi watukufu mtume sallallahu alaihi wasallam hakaudo somesema sahaba wado kapati madona dua yokana ekanga wana problemu ya masuuli yani urenge ngawe responsable mbaba hanu shendiha haungo na fikira zinji haunga wana mbade haunga wana mashaka haunga wana baya ngabo dua tsayinu ya ladhimu ridu yuomba Mwenyezi Mungu yarihifadhi hasonsi pia inka icho kana de kolera shamanadamu kujujukanse meshahu ya zingamanyiha ngufikiri ujanja nuko fulani ngawe chao ladhimarke juma ombedua yinu yedua yinu ya bahiri dokana Mwenyezi Mungu subhanahu ni mtume sallallahu alaihi wasallam
akaudwambe maswahabo kana na mdoha amba ikanga nyina mashaka aunga nyina bwade aunga nyina fikira aunga nyina problemu za dene na mdoambe dua inu la ilaha illa Allahul azimul halim la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ye dua hiyo eni samanadamu yaiombao ekamndungu amini Mwenyezi Mungu bahe Mwenyezi Mungu yobuli ya mndu zinarukumbira zisahau gawe mwade ngombe dua inu gawe na fikira zinji ngombe dua inu gawe na mashaka ngombe dua inu unenge masuli ya bahanu ngombe dua inu ani shida ngombe dua inu na rekeradhi ondoka na baraka basi wandu rombani Mwenyezi Mungu rike bomgu juri domba ze dua na urongoze madhamana hatu na ujini kazi hadhari harumambade hamadazi shale umratirenge media yundo mwiso na mabiarambu message yangu ya juzi ya ukana erohombi kansi kabati bahanu mwana mkomori uwinjini wa hatu ya wana urongozi lona maana ya kansi ya ishilia shemana mkomori ngodo bahanu walo fitna ngodo bahanu walo marapizo ngamruju kwele waje kana Badruddin hainu wakati ya kenzi ya tefitina ya mbepanu hatumwiso daraja ukana sumu itilo almamaji yangamize mara ya wanzuani yu mwanadamu ndobia juko paroeleo wimri ya kabanu ya wani ya sambi ya kabanu ya hambeni Mwenyezi Mungu mkusudi ya data hitimazi soma soi ngamwonao gonongo hanjabano abasairu gujini kono kana ngena rongo information azijuwao banuye majasa tulwa wafao karaminu Mwenyezi Mungu rakabazimana zedu arakozema dhamana hatu wasi watu raji hifadhi wajukana utsende ulimbahi rubatano ko hosomo na javeli utsende kansi udona mrubira wenza odahoni odore ngembe ruhuli watsino kana hujihifadhi au hosa mihono izo ndizaladhimu riambie maraiya wenge ngarongoza madhamana hatu kana zemedia zingizo hatwari nonga monokana madhamana hatu ngamzironsiyo yokwanada mwana wadobezo wansao nabo kena ukiri mkense namna mseiduku nabo ngabo ila namna ushida mfanye mziyeza mziye fitina yo kamanada mamado yulo hunu ujulwa ya dress ya ujulwa kange hunu utsamba ngo zamana shaza ngo yanzao ndukanati baya wenge watukufu anzuani ngamjuo kana ngarsina mabitsanu vanu yezi yangazija ngejo hisa ngaina mahakume msikiri mhadalo na mtwaliendo mfikiri wake madhoma ana ikao wafikirie komori maudu mjemndage banganya na mahakume njemtole fitna linu lekezensi ya hatu msikubali rijaruma mashaka siwandu wa damu nzima wansi wandu wa wanzizao ni heri ukareka wanandu wa wanzizao ni heri wajoka na programu mwono wayanyasu wangazija wanu wakavanu wakana zikundi za hao leo Fronkome leo Kumredi leo Daula Haki leo gouvernement exili mbili leo ja umono walana banu hata wala pizana banu hata mwanzo wa bahinu babo bada leo ngabo kolera amwesha swa shanzuani wamtiena mwe piège njemjima ne wanyi nusu hanyu wambeka ngangar kutu wao wala wambe jao mjaruma problemu na abo mbe milize kokoze nkunude koze kowana nkunude koza umtsikubali na mtsinjaruma piège na mwalawe babanu wakana yezi hao yangazija kwa jando mbisemo ya nyao walekeze ngazija walekeze masiwa shawakabanu eni mrugu twanza keraisi wavurana wadea emalahu yatu wamenyewa pia kabati sheo kabati jau na mseiduku maudu mjemrenge monese diferansi ya hanyu ni madhoma na wanu wakangari wanao kanganyi yabo ngayina nduwenji wasoma madhama na wajishenda rumensi wakamja paro njaru meze pia jizinu emalahu ya hanyu yabakine sheo shahanyu nganyi yabo nsikubali wandu wameda wanu wajewa mtana mapieji na mwarensi wakebanu wasawala tsama mfukari ya kamili garondoharu mamahami tsanu ya saya wovanu ya hazida inu sio hende hafanya tartibu Henry wala Badruddin hafanya tartibu hende hati wanzu watu fitina antre ya Abduswefu na wandu wa Daula Haki na wanu wamkawsha Abduswefu wadombe eti hindu izo pia izo makrikao mananda mwamando hii ya ladhimu mwelewe mtsikubali Mbuja Badruddin akauna doto fitina aduamba mafitsi yokange vanu hena usiku salam fudu wangu mtukufu Ahmed Yusuf Mohamed enu siku nge vanu mafitina ya tehudu ya alafu wazaze wa adona mabala Badruddin wala halu nguninge na wahai wadobu liawe kansi wa masihu katsa personi ya direkte wa mlunga wa ishao mnyanya utona maana mwanadamu ulona imani ukaya jonda tensaruma media ya duamba mirongozi ya kiutankodo harumwa insene mnaila yokanabo mhuada ula ndarenge sumu hatanzua narume maji wanzuani wafao ili mjuhe mjimane ili mjuhe wasebaya
na ngamjuo kana ni sababu sabaya wansi wanadamu walona barnamaji wansi wanadamu walona mru wa mmonao kama jo shida jali kezensi atu ila cha wanadamu kao hani mru gene leader wa hai gumanzo wa ubanu ha siasa za kimiji na siasa za kiwenda miwe manzano wangu wenge mru na tsikubali na kaya bado fanya ze director za sha daula ikomunikasyo enuge jutia kodo ponsi juu kamdageze hadari ngamrijuo malaho ya hatu ngamrijuo hani mru banu kapatsi mru chojulwa baduridini kama mjua hata kama tumjua tena sikairi ho bloke mruoi leonga muhaida ulanga wana wana insirugo ya politiki ukabanu baduridini katsukirtike muhaida ula kipolitiki shabanu baduridini wige banu haukaya ya kena moya one alimamu azalie hunrani baya ngamwishi yao kanu ngombo muhaida ula ndi atoe amri ukanda batilwa dalao ani la sumu wanzwani wangami wanaha hekanda mi sijoransi wakamba bangu ya dhamana apari ya kesto madainu kawumdu wono kamba bahanyu hakansi hau urwahi twa hautimizi mara ya nzwani mdage mazarifu shenda mumkusude hitima ukawe katsaru masiasa wingi haruma rohombi sijona mumtsahe mazarifu shenda mwendaru msirujwa juma wa mtuje mkusudie Badruddin hitima hele kaulu lokamba bahanyu amrisho watula sumu harume maji ya nzuani ile mara ya wanzuani wafe nsikubali yoka ya kebanu ya kejumo toloja ye tabaya yotankodo kabano hawana bwana banu hata fikirukanga bajuko badili nonga mwanao kakabati hata zakiri iswali ya bila harume swala hii do para idaula ya hatu yoka ya ngamwishi yao ze interventions zifanywa zensuzino wanada mwanongo anika webi hono na furaha yoka wasau hansu zitwani hao hamipango waloniyo kaya quelque soit le 26 kalna utimu kabajo sankodo harmayensi leo jeshi ya tilale jeshi ya tirengumzinga wa haulata jeshi na keo kana ujua yake hashiri ya tunderaia ya tunde dhamana ukonge kontro ukawa nchi wanadamu ikao ngobanu haujawarta shaheri haujarta amani haujarta nganyera bizukiri mezaladhi muzifanyiwa ili risaidie nchi hatu yonde mana yonde namna nona warumwe kesto ya Badruddin yinu ngamjiombabi harumwa yesuala yahone sambabi okanaruma bya rukana singa sibanu garishangiro yezi sheka ngaruwa nawo ndungu kanga zendoda hii ngarjodo zisaidia kasibanu garunole dabla sonoleki kangilo banu wajiri matata ikawe ya ladhimu mwana mkomori ya hashirishiwa ne service ya communication ya hao hata pakada baha ye mzaje ngubalo 10000 francs enda hulu mwenje katujua isho ya hulendri ni enswabile umwenje ulango hisao Henry wa heza ya ukana handani mraka ukana 10000 ye hula mwenje wa 102 francs umandoni ujauheya mrugo ya hule mwenje wa 198 francs ujauheya tena abango ngo 203 francs yawe ko ladhimu kai mzaje ulu ya hulo mwenje yazijue yambiwa yokabano mwenje uheya shemi mzaje bodo hata holo hatoa 10000 ahulo mwenje hafikiru kabana ngena 47 kilowatt na balenge na 32 au 33 abo yo tinjema abo wo witi yabo kangale ugasimangara shangiro mweda ula shekari wanondongo zibirao na hinga rujuzaba yabo yo haki yoka yabatifanywa hata communication yoka ibara ya wajue yoka balaha loko kana 10000 we hula mwenje wa tel abasairu we kana 10000 shawo mwenje ula wakautia wetu wafanya mifumo miraru odaoni haho gojofanya mfumo mzima ili wandu wajue eza jirindi ni eza barindi ni shando karike dukune namna hino yende manikao garemao yokana dengo leo ngaronoke muhoda ula janza fanya shangar amilio ka baadhi ya idara na baadhi ya madhamana wele ukana vanahini mriare ngorumisho har mwezi banango de atume ya ukahindi leo ngaramilio kana yemru wajawani kwa rali 10 au rali 20 wambenda hule ampulu hino wewe tartibu yao ngofanya tartibu yokana ya pulu ila gondwa yule harali 2 ubeneficie zirali 8 urduba kiujorenge na mshahara tena na reshele bolala ndo kwa baraka kareshele bolala baba no jikole kezensi yinu silo hafashanda sirlo na mo kasivanu ngaruwe nao ena usiku ngamwana ya mungari tugoti ya journalisti hafu ngartia utijido bi hafu wa ukabati mdungwanzi habaru wameni journaliza baba nukana bumnyezi mgundrenge roho shabu mrugodo ya rengwa ya fede ambezu yafanya ni dhoma ni kaundo ya kanikiwa karika radhi rakama dhomanadi ngosi yoide mani kau ngariparao kana le shirika linu iladhimu
ani nilikiwa wajeni amade zitizoroji na borucho shida rarengaze ze dhamana za hatu shenu sikurike banu problemu mwenje banga mjojo urumisha armale shirika hilo shana nikiwa wajeni waje wale ndese banga mwanao kane maraia hinu wakati problemu ya problemu ya maji na zinu fonksio za ladhimu ritsahi wandubu wanze waje wa hunde ilira wa mwezi tabu zinu na riketi rifikiri mbabu yanti banga aminio kana wala wali baadhi ya wandu walio armayes na baadhi ikaw ngobo juu au wale ngo kontro wajanze zinu rohe ani mrugu husante ukana wanisa da mkongo ne rumbi ukana sailishe maraia shatu juru ndabalaba ho zinu rabo shililo mona wandu wanwalilao wandu wanwamba kensinge ndo nai wanu jao uwinjini wa hao heze faso za hao nila namna ruwa naweze roho kan amino kama tsuanada mwanzo abadili rongo armwensi ibengetu jotsa ibarua yinu ini mjokangena mwa imani ne mwa daula ibarua yinu maswili ya juo kanale daula soloneki ani iladhi mkeleo wahashirisha maraia iladhi mkeleo libadiliwa ukana ukarikena rengedhoma na mada yinu raha karja timu yokarengedhoma na mada yinu ribali okangaro nao kai problemu ilomwe komori mwenje maji kasina baya ranzitsu rarenga huru hata pakada ba karja poro la problemu ya mwenje na botsu kana zejudi katsufanyi wano watende awe daula shaye problemu indi ningar aminio kana haina mronde yarengedhoma na mada yinu ngwele ukaya manga lazimuna tajiri na risikinie wananchi sidwa kana banata ngejumkini shaidha maana ya mbegene shirumbi shaolo rumbi shotena holiwe siwa kumuri waruvu nde rumbi shao harmaze fonksio zinu shabala katina ye imani ya heraia shado kana balango ndo yaganya ani kwa mapesa enda ule za mpulu zinu bande jukana jushinda zibali wandu mahamili shabu ngufanyo kana zera lishirini anikiwa ngodo ya ule zera linsanu ya beneficiara kumena tsanu ya ridali nde na mshahara ya le riba ila izo nde namna rilio na banu zinurambao ritsi aminuke kakajarongozana ka wanu watsuruma undwa joja wabadili wanu watsokaya jeluka wanugwa ngwa unuwa de ulomziru aladhimu liwanenuo yukaya Prince Ibrahima zinuha zamba ukanga mjodo tsanganyi hamwembenya shaka mna paroshida mtsanganyi hemlekeze wengele kaulilo karlifanya hazili ngohi raile warakan tsanganyi haralekeza sharitike wandu karke manweni darar tsuisisa bal hato mwenje unu na singara aminuka na ikaw mwenje unu nguwena mna yunu abakano paroshida ravase wandu walo hijani abo mesha yafu kunojo fanya hazi kunojo wona ufanya banongo yaburire jeni ngona mwezango zotsipia ngarishi yao kamba jini o mwenje ngojo tasi hata bojioni basi savidiri bale wo ni hobo tasi ulandu ahele o mwenje waju shabo angambisha ukana o moteru menye hande mana watu parsa mwenje masiu izoro wikawa amino kana mahana etujure problem ndayino abarakar jabali yokarkena baba na mada zinu yabona na ribadili renge mashirika abonze bangaru wanao ze Ethiopia wanu banusi afyo saho zila pia wala mangle godwao no wanruwa wanika imashirika yala wanzi zevolizilo kana za Ethiopia wadwa hunda balawe hunda wanwa sahilishe maraia ritisegiri yokanangasi ribali hiyo kana renge dhamana na bangara aminuka na raha ezila problemu ikangarizo nao kabati dhamana niko mkomori wakati lonwama ze dhamana zilonziro maji mwenje aviona zila yokangara shindori puse tujuru ngatsungore jedingoni rijutsa kama udu inshallah taala ya serikali nikati na bake fonksio muhimu hamamaji mwenje aeroporo izo zitini kwa mwana mkomori ba mwana mkomori kana mshinda dengwa ngene elimu shahasa hanti witsoni hayo kana fonksio manda ila mungu ya tajirihe yone bana rakadhani bire babe hamwa upande huu ngamjiwara mupando hema journalist skandano ne sokana juzimatono intervention yakafanyiwa ni journalisti wa Chaîne Libre de Comores yakaubabusa aliwali sisikitiha yokatika ufikiri yokana journalist waheda ubabuso mru wondo ababuse mru ili yatowezi lorohoni hae yatowomsomo hae wala umishilio ya honde faida shaja kaufikiri ukana ngondo arenge mru umnike mikro uketsi bala udotso tabaya la mwanyanya wa mru na mwanyanya wa mru kana liwali wala mri ala amumji mtukufu wa Tsujini Abdallah Abdul Hassan wala mri ala amumji mtukufu wa Tsujini ekakuno shido wanzani sekerimziye bensi de mana hazinu hazihanyu ni tudo kana mkebano nabo ndugu stajabu yokana ngabo pajimbili ba Chaîne Libre de Comores na Comores Actualité ndukatsu shindo welewa ze pajizinu ukabanu haina samarenga page mwirumi yao le jina la hem Komori
yabo lazima mke harumu sawa wa Komori. Kuna ujua leo wajomba kana nishe libru de Komori shabo ikansi yabo hamade paji ya Badru ya utia mashaka na urema bahi shaka ijaparo na njema ifanya wazifanya ubo nsiju kaijaparo hashirisha kaijaparo fanya marongo shabo heni rogozo tipia mashaka yobru kujukwelewaje leo nga mkoba yo hazi nzima mlo harmu hazi nzima shabo journalist bore mawo Abdalla Abdu Hasani abala de madu atsa mru uje uke hamabala kutujwa rongo udo muzisa bahaya menye mwanyanya ngojo hirahirini ekali wali na Abdalla Abdu Hasani wade wajibana tujini ngojo ndende karjaparo ne hazimu ifanya wa hiyo karjaparo yo nababa hanu harmu dunia yo kama nadamu ngodo yarenge ya be journalisti ya kensa do babu samwanyanya iliyama ni semwanyanya na mwanyanya inga mjo ndende ganyi abo kamtsina rongo katsukana rongo za polomiki rongo za mashaka rongo za ani namone habari za Komori Mwenyezi Mungu atuwabariki ngasibano habari za Komori yacho johanrenge mimi loma na sultan wal mama zali harenge cho sultan al mama zali ni za jirwe siju harenge ili hashirisha maraya bego kwa jana journalist alhamdulillah ngobano kwa na miengwa na baadi ka leo kwa tujibi wangonoke makaulu ya jobe hoba ni mru fulani ani ngajuka maziro ngajua salisa uko renge chango banu wovu ni sasawa wocho na video ya Dirisi Tilwa warenge video ya mru ya Faridini wetia warenge Hassan Gusatori wetia warenge Aboltolemze wetia yonde hali wando banu habari za Komori yonde hali wando banu warifanya usotipia jinganyi yabo zesheni za hanyu mtema shughuli ya muhanyu mwangalo banu fundi fulani adezi wao mumrenge mumtie wandu wao ke fundo langu deziwa halafuna balanga monoso kala baka nyina imani halanyi nyinga mwani yao watwania shamtujua watwania pa jimlo yabo mbatujua ka mchotiezire mwao mchotiezi fanyi wao yabo nyi mkati yabo haide dotokana polo mikirufu na abumra kauhisi wakati wahele bali la kalajira ya mwelection yodo banu mna kausante chez libre de Komori yokakeja paro kamba bahano yende bahano konga mo marongo ya ukahashirisha raia au ya bezinu njema hauzi njama shabo eni mrudeyo hawaba heni mru anzware mesirikali havu ya balati manjesha libre de Komori yabo binadamu dao yabo ngarjo bonaje yabo kama njonsi ya tukeje madoka baraka dokarke banu dola hulana dokarke banu dorema yo nsuono ku binadamu madoka baraka utsu binadamu hata yotsi na abonganyi yabo nusukunga wema journalist ngona nao ai madhamana ebanu nyinyi sendika mlo yabo zenugozimga mzionao mono bani mrubani hanyu au mwana mwanyanyanyi kaungu fanywa hazi ya journalist ende harenge ngwanzo atenkodo hatire ya mwanyanya na mwanyanya enso abile mruolanga mrudumu mnika tena mumbuli ya hende balenda tajam yabonga mlidao kama udujujar mwensi wejiribaya hakozi ya hanyu karijoto mkaushiani nyima dhamana kaundo mwende sao hazi hamada hiyo manetsi de namna rakolade murione hazi hanyu namna idwende namna hiyo yokaondoke ya barama babangano ulate balaya safia mwanyanya jani mkatsu shudelewa kwa rugo nzokari baragari deli yao leo fundi musabu ya dezi wao yabo ngadora renge yeshe libre de Komori ani de Komori actualité ngendo bala inde ade fundi musa ebano fundi mona ukana ina hali manaka joki kema fundi wa Komori wao jipia kwa hedi mbia santeo ngamchungwaza kema fundi wa Komori hawe wa Komori mafundi wao na mchonamba wa kweli eba kabati fundi lo wa kweli hata kabati fundi lo wa kweli mafundi pia wanda na mchodunga ranzi fundi Musa fundi Jibrilu fundi Tijidobi zaino heni fundi lo ya safilwa yoti haki wadoka na baraka wakati mbikani mfano juzi suone sokana luhumul ulama masumuma au masumum dokana ani mrudungo lenyama ya hema ulama yoke hama manadamu losumu panwe kale wo bengwa nyinyi nyitsine mdeya we fundi shanga mtia we fundi udeziwa abonyinganye hama ngamlawe nyama hema fundi ukanatsi mwenesani utikatijana mfano juzi banu ka Imamu Nawawi wadoka ya mdu yadomdeya yadum safihi yadum lapiza enso manadamu wa yafariki waje inyama shimhoba walime hasibabu kana yemruola akakansa yadomdeya Imamu Nawawi yone mane kau yone sokana luhumul ulama masmum umrudungo la yenyama ya hema ulama palange hama ngulo sumu ani garamba ungaranzoro dunge dini karishawe mafundizo ambao shasi hamba jo favorize wanu riransi zile kawa wanadamu kwa jonda faida abatsile namna hiyo rikeba anu nuguzo safida na jauna jau yabo etsia tungejondaje shabale tengwele jinji kwa jonda rumele paniki
bawe ya jangwa mbo kana banga sumu yatilwa wanadamu ngangamizi wao wanarijuhe ilinzuwa ni pake baya wanrodi sojima na hiyo ikazijumu aranje patrudini no asaya ngeti kanzani bira mweze madandaro hizo haufubi yoke madiamu adotsi biri banzi kaonesa yokana narkemakin o wade unuru zubi yarma shesi washanzuani bala tamwali narke harma dua narke andoshelezi zana yoke marahia mbraji hifadhi ikale ngodo ale bahiru hosumu honu hajaveli ikale o ngwanzo ndo akatsidona wandu ngodo dahoni shau ujihifadhi ngodo dahoni ujinitoye mihono ukemrahafu haina ndo kwanza ufanye ufanye chote ndo ukomea hula ahu unolamru ulona wade wakawenae wade bala uzingare mwana hulemba hiru rijar parso wade bangezo njo hamba ndo kanar sedilane regeza hadhari na ukaya rike wandu ombadu wakati mwana sana ukamtume sallallahu alaihi wasallam akaudo mbadua adaudo sumesema swahaba dua ya ukada edua yo kama tamgena masuulia yani mwanadamu nge responsible wa rongo zimshidi mwanadamu nge hamwa fikra mwanadamu nge hamwa uwade mashaka rongozi njidene ni mwanadamu ya dombe dua hino la ilaha illa Allahul azimul halim la ilaha illa Allah rabbul arshil azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dua hiyo kama mwanadamu hazidisha huiomba ngwa amiri Mwenyezi Mungu hauombe dua hiyo Mwenyezi Mungu yanzo usahilisha arumazila ngekao ngawani zombade fikira mashaka umasulia shida ndugo zena namna hiyo hamba dua ulqarb ibenge dua ulqarb ani dua hiyo kama mwanadamu nguiombo nadi Mwenyezi Mungu yanzo usahilisha mru zila haja za mru rano kana leori karma wakata madaunu nadhimari some sana ukana karma ze dua emdu omba dua hindrini haruma dua ndugo za mashaka yeye ngala moja ni mafundi mdua soma mdua mbio wandu ukana karma dua fulani na rombe dua fulani ndio bana Mwenyezi Mungu ajura sulisha na ila namni kao mriaji hifadhi ukansina ujo kama ndomba ze dua shabala nsufanya ze hadhari zangu tena haujihifadhi haruma bwadi amada zio pazima no kana rishilie ma doktori zo ambao kama doktori wazambao ya ukangela de moro hoso mono hajaveli gala de mumrangiza hadaru ka hode ukansu pando juu urejoda hodi ya baladi mautsedore ngemeru hulia urenge mwana sha hoso mono rangu nge urenge mwana hoso mono rangu nge ulemba hiru obanulala o hifadhi palekezi izo de zarale za rilazimu risaidia armanti hatokana wandu walobo nze wanu usaidia fikira ikawa nongo zilobo tiju usaidia fikira sha wanu ukafanya rongo kamjaparo na diaspora ilobonze wende watowaezi bonze c'est possible kamjaparo zion ubabuha wohamba karugo fulani emara yaba watsanga nyane zilo walonizo kangwa uno masula hazila fikira zao wazifanya shakabati namna rikaba nuruon wandu wana na mama zalibano mahafuka ndo maaminani kabati zabadi umara yakwa tsumwelewani nje mkaushia mara yaba wajaba yarumwe tibadala karkare wazima liunga mwenda warumaza aeroporo ruwasina indini mweneso kananga mwenao aeroporo yanze kena godro fulani yanze kejao nga mwenao kamkara dembra tijeriri ribaibu wako mori babangari juwao yensi hatu na malana madahunu bena samawati wal ardh kamila fundi watu mjini ya paro cha Egypti basirika hula harangali ya mokana banuhu embarongo ifani hano hunu nensi yako mori rongo nzima bele bingu ne shepande shansi basi yabale ukarwa gasaru madaraja zanuna hiyo yaladhimuri hime risaidie ritange fanyeni zo fanyana nti Afrika yensi tijekensi doranga mifano hansi ya wanakodo mahana maha tia wanakodo mahana maha bali ze daula ziloba ntidasi bahi hez ataze daula ze daula rishi kao wajundo banu ngabo katwari wajundo banu na tizinji bongo wajundo romantsama ni ntsuku ya wana walona mapesa wafanywa hazi namne kao yensi yawe he sisi narchodore ngazembi revuriza mtiju lewe bolona fikira ulona msomo idawatsange mtiju manukena chokirika lelo tsoka mamitsango ya nkodo ritsoka mamitsango ya udeya ritsoka mamitsango ya umenyaye nsitsi delio na ritsange si wandu wa beida ulaya hatu kana pake funksio kao ngajuru ni wakomori na pake funksio kao ngeladimwa bazi ni kwa wajeni barile meo ama mathalan dia aeroporo ya hatu le wamatimika ni mfano ya Ethiopia ila ya angle wala mangle do walobala wala do wa maksioneri walobala shabala watoka zesimu kana Ethiopia bahi wahunde wasahilisha mara ya wao wahunde ne faida leo gasibano risigirio kanao mwenje wa hatu paka mwana mkomori na singaro nao kwa tushinda bandu badili wakawa na komori warumishi habala wakama dhamana wambao fulani shagerumulao le shirika lirongwa na fulani ilirivumu merunde mwenje maji de namna yo ndugu za aeroporo de namna yo ngamwanao
karinde daraja kana vakansi hii jamana mkomori abaha gulibo 3 milero na 4 milero yutsinza biende komori izo ndugo zukandwa kensi ware jikiyo wandware jiku ya ukansi sine madhamana wandware shawiri ndugo mandi zo zintulanzia ne ndo badili kabati mrajo bakarume tsinu tena natsi wa hatu natsi wa amani natsi tranquil ngamwaminukane ka umwenje wa hatu utsone ngwani wajeni warengo wa komori ngobala ritanga nyanga rfanyo haziba zima sinao haina mrungu ndo mwenjera nzibo tasato masiru dua za hadisi ukana o mwenjorengwa emajimre dabo etiyo bala kuparsomaji aeroporo ya hatu irengwa ni wajeni ikazo aerokomori shange herumauni wa nrondo jina kabati mwana mkomori ajoro hapo nsiju kabazi nafasi za ufanya hazi ndizo ya mwanadamu kufanya mbaji mwanadamu nguono mwenje afanya mba projet mwanadamu kufanya jambo kozi njia buru jusahilishana wazima anokana wa komori madhamana hatu kama nawe komoro vanwelio kama nawe lirema nao na rejeisha irumbi shakanua ze watu za Prince Ibrahim na wao na resahilisha mwana mkomori haina idara mwana mkomori joenda mwana mkomori atsendamwa ngoli atsemba papie hadombo enda tamaudu mwana mkomori na jihisi kaye mwinyitsi yatijisu kanange Faransa tijisu kanga Egypte mwana mkomori lo komori wakangabo ngabo namne ka mwana mkomori gujundo bonsijungu jisi mjeni edara mwa idara kangutso ndabala pakaike ngujo mru ganjo kelewe mwana mkomori joni kwa idara hati weitswani hao kana heni mwana mkomori jo jabandi lazima ndo sahilifu wa na risahilishane baga mwana uzenzi zinu yeheni mrenda mwa idara timpaka ubale koti timpaka ujue mru shawala haileukana hakansi bala sahilishi raia ili ukeke mara yangu sahilishi wao hapo mwendo wa amani wokabo tiju izo ndizo mede baada mina kana muhimu njema njeni itekeleze wanama wanzuani msikubali mhadalwa mbaki na mamitsa nubanu na mjoka na mahukume ya huruma na mpange mjifikirie mtwalie yedhamana ujojao nese diferensia hanyu na wanu walio maudu ikamja mrengenga mjoka na mahukume Mwenyezi Mungu mnikeni taufiki ya ushida mmone sema habaya hanyu no wakomori mlekeze nzuani mlekeze mwali mlekeze ngazi jamtsikubali wanadamu amanda wanu wajimenyesha hao wajimana wamenyeze famii wato washobo tiju wajisalise vanu mkubali mdosha fikira mada wao na mwarensi wakebanu wajirendo kwa journalisti wakebanu wasafihi wadeye wakebanu ni mrajirendo aktivisti ya lapizade ena mnanzao bangu wajohunde isho wa wala isho wajovuna wana uparo wala mhogo wajovune nrovi kwa nuparo wala nrovi wavune minanasi na mwarensi isho desha hao wajimenyea Garaduma mitano vanu nzuani mwali ngamjoka na yezi haina wandu wangu na mahakume na mgungu mnikani taufiki mfikiri mwone ukana eadaza tulizana wala hao nozinji ukayelobo juu yo urandro yeke mwone zavira rumeshesu wa shangazija igwagwagwa kabanu umani wa kabanu mtulizane mtishe fitina na mrogeze hadhari za hanyu na mkiamweze dua ejoka leonge na dua yokaya yombe Mwenyezi Mungu mhifadhi ujohurumia shami mitsiono kanga mtsangwe dua hinu la ilaha illa Allahul azimul halim la ilaha illa Allah rabbul arshil azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim na mrege dua hiyo simpaka ndasi wanyanya swanzwani bahi hata sisi rambahani mrado ini babi mrado niyo yechange inudu ekao ekango na fikira zinji utabi hao doiomba ekanga we mwade doiomba kanga haruma baya doiomba gawaruma mashaka doiomba shida iombe Mwenyezi Mungu dene na izunsi pia Mwenyezi Mungu husahilisha mwana mkomori na rekiwando selila na fikira residila na zedua zinu Mwenyezi Mungu arihifadhi shariti kubali wanru warumia system ya ubandi wajari taruma system ya mabaya bawandu jwe salandisa shawandu kwa jeseli hisao wajuja vanu wabekanangana jau na rohe rinjar muharibatu yabo rijimane nusu wafe nusu wangamie rijerijundo kakarchujo ngarpula wanda hubi watu fakumori wanayasi wanzuani na mkemakini wa mwali na mkemakini mjipange mfikiri mwone namna mjeshida mbale kumori maudu mkemfano ikamwavenze msikubali wandu wasaweshue wadanganyia watoto atamoda babi wajarita ma problemu wamenye ubuzima wa hatu wamenye nsi hatu si wandu wazima si damu nzima ngarulo la nao kapati ukana zinuzi simu kawe mzuani wa imu mwali sheka mlaza mwangalie mbabangu tonde hamu mwali mzazondo hamzuani mbabangu hamu mungazija honde hamu mwali si wandu wazima hena namna yonsi pia si tidera tsawa rijensi bala shola Mwenyezi Mungu de ajare hansi bala bunge na rigrengeni ya shukuri neema Mwenyezi Mungu wari hansi ukana si wazine bengwe shane shiroha
shanar kubalukana heni namna Mwenyezi Mungu arahansi yabo garjo humrejei na si Mwenyezi Mungu jala humrejei rimrejei okana rede mbevo ni kama wenze rehensi mifano mema haruma ya dunia ino tukubali fitina na wandu walobo nze baungo huno imeshaonge ndao ngamwisha ubali wanbandhia hao kwamba kana sikartina haja wana hatungo hunu ze famili zatu mzo hunu memba bangu hafu yabana mwelewa mwanadamu amandu woka ungu katumtsauliani heri cha ungu mtsaulioni baya na mashaka na wale hija wajusufu rendani watufakumur gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.